ka jingsuk bat phi baro nilapoi ha ka benta ka balai syapang ka Bible ha ka benta ka baar nila dap nyo kerteng yaki hinyo pulai teligi kitab ha ka Bible ha ka ni ka benta ka balai pat ngin ya pet syapang kumno ngiyo ya ka kinten Bible ka kinten Bible ka don ya ka cinya leti basngau tenat bha ka bakot da palat hajar snem bat ka ni ka cinya lenti ka sedang na ka bacer kerteng ya ucing thung hado ban poi uput ban pindon kam ya ka ni ka kinten ban thau ya ka thup lumlang ya ki cintho bakhoi habangi ti beniat kumnu ngiyo ya ka kinten Bible ka tenrai chong ka ni ka kinten kaya lampiang yangi siya ka wei ka kerteng chong ka sorba be blessed ka badai ka kat khayi ka badon hapo ka thain Phoenicia lani Phoenicia ka bala cher kerteng ha ka Bible kum ha ki kam chong ki apostle lenong bakat wei dekot bakat kendai lenong bakat san dekot balai bat kumcu ha ka lenong ka baar phawei dekot ka baar kathan Phoenicia lani Phoenicia hindai ka don ni kinong ba pau hapo chongka kum ka Biblos Tirus bat Sidon padya kinong ba Tirus bat Sidon la cher kerteng ha ka gospel Matthews kalenong ka bakatsan dekot baar kumcu ha kalenong ka bakatway dekot baar puway hado baar puwar gospel Marcos lenong ka bahinyo dekot baar pusaw hado balai puway kitab baningkong jong kisim kalenong ka basan dekot baningkong hado bakat ar lenong bakat henriu dekot balai puway kitab Isaya kalenong ka ba arpulai kitab Ezekiel lenong ka ba arpunriu arpunyo pat kumcu kalenong ka ba arpupra dekot ba arpuway hado ba arpuar kitab Genesis kalenong ka ba shipaw dekot bakat san pat kumcu kalenong ka ba shipaw dekot bakat kendai bat na ki kam jong ki apostle kalenong ka ba arpunyo dekot ka balai kathan Phoenicia bahindai bat ki sorba Biblos Tirus bat Sidon Gidon hakari Lebanon minta hakapor hindai ka sorba Biblos kadai ka bala pau nambha haka ching pinyat yo ya uwei ucai kha bala tip kerteng kum upapirus uni ukha papirus udai ubala chupin don kam de ki briu hindai banshna ya ki kot kli bat ki sla kot ban tho bat bu jing tho ya ki ki badon kam uni ukha papirus udai ujing thung ubadon ya ujintang balai dong bat usan bha hakawa nail hakipor hindai banshna ya ka kot kali lanis lakot na uni ukha papirus la chukhet lingkot yaki kat kum ka chinchong balakwa nangta sakho ya ka snap becerngam yaki paso bali balami hadin balakho ya ka snap becerngam lasyo ninyon pan pinyar pinjam pat pinmino ya ka naki pat hadin kata la pedam ha kumbahinyo sngi pan pinmino syarut yaki shini naki hadin kata la say yaki na ka bala pinbait lang yaki hasinda uway hadin uway hakasertap baningkong da pinkyang nilenter pat kumcuru hakasertap kabaar la pinbait lang yaki hasinda uway
hadin uway pat. Hakapang chong kalenter ni penkyang. Nang ta yakini kisertap pala penbait lang. La syok bat nyot. Bat laban yaki bon sengi. Da ka ke bakia. Kenang bakini kisertap. Kin ya bit skam lang triang. Hadu bakinda terkong. Anda kila terkong. La sayno yaki. Bat la yo ya kaslakot to. Bat nang ta ya kani kaslakot to. La pinchilak biang. Da ka bakirsyut. Sa da ki mau ni ki shinrong mata. Kenang baginlong ki slakot. Ki bala ban to. Da ka sia chong unong to. Kinong kayi krik hendai. Ki jutit ya kani kaslakot. Balashna na ukha papyrus. Na kinong kayi habiblos. Banto bat bu jing to. Ya ka to katar jongki. Ya ka jingwat benia. Bat ki weipat ki jingdon kam jongki. Bat kan banang yat. Kani ka jing kayi ya kini kislakot to. Balashna na ukha papyrus. Ki krik kilastang kot kerteng sendon ya kani kaslakot to. Da ka kerteng biblos. Ka kerteng jong kakat kayi. Ladon kecing tu kanaru. Ba uwei ustad berkat krik. Uba kerteng. Theophrastus. Hakas pas nam basa. Shua ukris. Ula pendon kam. Ya ka kintin papyrus. Ban kedau ya ukha badang im. Pada ka kintin biblos. Ula pendon kam. Ban tau ya ka slakot to. Bala penmi na uni ukha. Ban pendon kam ha kato katar. Suki kat banang yad ki por bat kisnem. Ka kintin biblos. Kala kum ka kitin krik. Ban tau ya ka kintin papyrus. Ka kintin biblos. Suki kala sya ka kintin biblion. Ban tau ya ka slakot ne ka kot kli. Bat ya ka cinglum lang ya ki slakot bat ki kot kli. Latip da ka kerteng biblia. Haka spas nam baar shwa ukris. Hadu ka spas nam baar hadin ukris. Kicu ki bakren krik. Kila pendon kam ya ka kintin. Da biblia. Ban kedau ni to. Ya ki cinto bakut. Bala dep pin kala. Na ka kitin Hebrew. Bat Aramite sya kaktin Greek. Bat ki Kristan hakitu kispas namru. Kila pendon kam ya ni kecu ka kintin. Da Biblia. Bantau ni kedau ya ki cinto bakut. Bat hagini kispas nam. Ki cinto bakut ki kintup ya bon teli ki kot kli. Hadin baka cinget Kristan kalayo cing lai lui nadu kaspas nam pasau hadin ukris lasdang ka cinglum lang ya ki kot kli jong ki cinto bakut hakaway katup banlong tangkum kaway ka kitab ni ka kot ka bakintup ya bon teli ki kitab. Bat hadin baka pedeng jong kabalang Kristan kalakin ria syarum ya ka kintin Greek Biblia la pendon kam kum ka kitin Latin bantau bat kedau ya ka kitab ni ka kot ka badon lang ya ki kitab jong ka cutang barim bat cutang batamai nang ta hakis pas nam bakat lai shaneng ka kintin Biblia kala sya ka kintin Bible. Hadin baya ki cinto bakut lasdang bat pinkala sya ka kintin French. Pat ya kani ka kintin Bible la pindon kam kum ka kintin ha ka kintin English. Ban kedau bat thau ya ka kitab badon lang ya ki cutang barim bat
jutang batamai. Bat kani ka kintian Bible kalarung ha ka kitin kasi da ka ba shu pin perno tang ya ki dak tho. Te kani ka de ke chinga thu khana shapang bakumno niyo ya ka kintin Bible. Nganget pilayo chingmentoy na kani ka chinga thu khana. Kublay shibun ublay unkirku ya pi baro